kubur kebabnya. Menteri Rang Bakduk Jong Narendra Modi ulaong bakari India bat USA. Kila rai ban Kyntiew Arsha ega Khaïi ke Pateng Hapdeng Jong Shah ke $1 billion hapo usnam ahajar laipo. Haba ai jingkren na baro arliang mamla haka jingelang bat kinong patai kubur hadian beladep Shong Yekren bat Presiden kari US Donald Trump ha White House hanong ba Washington DC mentagesengi. Modi ulaong ba ke India bat ke US Kyntiew beteng banang ra syakmat syuk ya ke jingedai bekongsan Hapdeng ke India bat ke US. Menteri Rang Bakduk ulaong ru bakari Amerika ke don ya ke benta ke bekongsan ke bedai bat ke kami dari kari India. Modi ulaong ba ke India bat ke Amerika kila yeng scam lang ha ke jinge kun persyak jongki ki kam lekno bat baro arliang ki menjur badon kam ban le da ke bakhamting ban penduk pendam ki kam lekno na shiliang pun. भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी उस पर सहमति बनाई है। Daga bakentaj